Dobio sam pitanje to isto jučer, tako da mogu ono povezati. Pa mislim da je to kako u nogometu, tako i u životu, mislim da si nikad ne smiješ zatvarati vrata. Nikad ne znaš da li će tebi neko nešto trebati ili ti nekome nešto, tako da uvijek treba biti otvoren za sve opcije, otvoriti si sva vrata i nikad ne znaš šta te vodi u životu i šta se može dogoditi. Ne znam.